Dobar dan svima, jedan sjajan vikend za nas. Po ko zna koji put gledamo nestvarne utakmice i u engleskoj Premier ligi i sinoć ta utakmica između Barcelone i Girone, onako jedan, što se kaže, neočekivani blockbuster svetskog fudbala, da jednostavno ta Girona ove sezone ovako dominira u primjeri pored Reala, pored Barcelone, pored Atletico Madrida. I sinoć smo gledali jednu sjajnu utakmicu Barcelona koja je fenomenalno ušla u utakmicu, onako što se kaže od starta pritisla Gironu, imala nekoliko situacija, Girona je tu to kvalitetno izdržala, jedna izuzetno kvalitetna kontra i jednostavno taj Cigan koji je probio dao jednu sjajnu loptu, imamo pas bočina napadača Girone koji je to sjajno realizovao i tu se već onako utakmica otvorila u jednom pravom smjeru, kasnije jedan sjajan gol Lewandowskoga posle prekida, posle kornera i posle onako jedna otvorena utakmica gdje je moglo da, što se kaže, prevagne na bilo koju stranu. Ovaj put ipak Girona pokazala da može čak i protiv Barcelone, iako se nije igralo na Nou Campu nego na Montjuicu, jer se Nou Camp radi, definitivno pokazala da može i protiv takve Barcelone koja ima jedan fenomenalan individualni kvalitet. Zamislite samo taj vezni red Barcelone gdje je tu De Jong, Pedri, Gundogan, zatim ta dva bočna igrača Rafinha i Joao Felix i Lewandowski, protiv takvih šest maltene, mogu reći slobodno ofanzivaca, uspjela je Girona da se odbrani i da pobijedi. Sigurno sami taj rezultat da je Girona postigla Barceloni koja prima i ove sezone kao i prošle veoma mali broj gola, da je Girona postigla na strani 4 gola, samo pokazuje koliko trener Mitchell radi jedan sjajan posao i ovo je ovako jedna od najvećih fudbalskih bajki koja se dešava trenutno na svijetu i sve čestitke, nema što da kažem osim da sjajna Girona, sjajno ukomponovana ekipa, sjajan karakter, sjajni, što se kaže, ti sami talasi u toku utakmice, dio utakmice gdje se onako čvrsto brani, pa jedan dio utakmice gdje se ugrožava protivnik, pa opet neka korekcija tu koja se pravi, ali sve to tačno dozirano do jedne prave te granice, da to ne bi prešlo, što se kaže, onaj bunker i onda jednostavno te brze polukontre i kontre prosto su onako raznijeli Barcelonu i sve čestitke za Gironu i vidjet ćemo dokle će stići ove sezone, ali ovo je do sada stvarno što je uradilo da je Girona sada na prvom mjestu lige Primere, to je stvarno za sve moguće pohvale i svaka čast Michelu i svim igračima, ovako dali su nešto novo svjetskom fudbalu. Sigurno kada govorimo o tim velikim iznenađenjima, sigurno tu moramo da pomenemo Aston Villu i toga Unaia Emeryja, 15 utakmica kod kuće Unai Emery ima 15 pobjeda. I jednostavno Unai Emery od kad je došao i preuzeo Aston Villu prošle sezone, odmah se osjetio jedan ogroman napredak. Vidio se da jednostavno šta znači kada dođu ti moderni treneri koji prate nestvarno kako se kreće taj fudbal, u kojim smjerovima fudbal ide i onda onako vidimo sada tu Aston Villu koja izgleda fenomenalno, u 4 dana pobijedi Manchester City i Arsenal i to zamislite pobijedi i jednu i drugu ekipu sa 1-0. Ne primi gol ni od Manchester City-a, ni od Arsenala, dvije ekipe koje postižu najviše golova u Premier ligi i dvije ekipe možda koje imaju najbolje napade na svijetu, da jednostavno Unai Emery tako sve to zatvori i bude toliko agresivan, toliko posebno u toj utakmici protiv Manchester City-a. Mislim, pregazili su Manchester City, to se nije vidjelo još od kad je Guardiola trener da neka ekipa tako dominira protiv njega. Mislim da je bilo čak i neki šutevi ka golu, 20 nešto šuteva Aston Ville, samo 2 ili 3 City-a i to je nezapamćeno. I moram reći ono što već onako jedno unazad 4-5 godina već onako i mi ovdje svi živi to, čitav svijet vidi da jednostavno dolazi do te dominacije ili da kažem bukvalno prevage tih sitnih brzih igrača u veznom redu. Ako vidite sada vezni red Aston Ville gdje je taj Douglas Luiz, 1,77 m, pa škotski taj reprezentativac i kapiten Aston Ville McGinn koji ima 1,78 m, pa onda zatim tu je Bailey, jedan mladi igrač koji ima 1,78 m također, pa onda imamo Jurija Tillemansa koji je maltene Holanđanin koji ima 177, znači 4 igrača, dvojice 178, dvojice 177, zamislite kakva je to hitrina, kakva je to brzina i kakav ritam utakmice ti momci mogu da daju i to je ono što je onako Unai Emery kvalitetno prenio, neke zahtjeve svoje koje ima, znamo koliko Unai bio kvalitetan još dok je bio u Sevilji i gdje je god radio, nije možda u tom Arsenalu
u startu mogao da na neki način, možda ga čak i Arsenal do kraja nije ni istrpio, ali definitivno sad ovamo onako je, čim je došao, odmah je podigao ekipu, sada to izgleda nestvarno dobro i malte na samom vrhu je engleske premijer lige Aston Villa, što je onako jedno ogromno iznenađenje. Gledali smo jučer tu utakmicu Tottenham-Newcastle, jedna prava tuča na terenu, dvije ekipe koje onako, što se kaže, ne odmiče se niko od nikoga ni za pedalj. Definitivno Son vraća se u tu formu koju je nekada bio, sad opet onako dominira. Nije bilo prirodno da vidimo da jednostavno Newcastle, koji je poznat kao jedna tvrda ekipa, da prima mali broj golova, da onako primi 4 gola Tottenhama i vjerujte mi, bilo je još jedno 4-5 situacija gdje je golman Dubravka spasio Newcastle od mnogo težeg poraza. Sigurno veliki impuls iza trenera Postecoglua da jednostavno Tottenham poslije jedne lošije serije rezultata ovako napravi jedan izuzetno kvalitetan rezultat protiv izuzetno kvalitetne ekipe. Sve ono drugo što smo vidjeli u seriji A, definitivno to je bila ta utakmica između Juventusa i Napolija, onako Napolija 0-0 imao malte dvije, što se kaže, mrtve zicer situacije, Kvaratskhelia sam, naš Češnog, jedan promašaj, jedan klasičan zicer i onda jedna ta situacija gdje onako, mogu slovno da kažem, panterski odbranio Češni još jedan zicer koji je imao Napoli posle, Gatti posle prekida onako Inter na taj neki, što se kaže, talijanski način stigao je do pobjede. Sigurno Udinese koji igra po meni, protiv Udinese, Inter koji igra po meni u momentu je najbolji fudbal u Italiji, definitivno kod kuće je tu dominirao, maltene veoma brzo i veliki broj šansi, pa je Darren Sterac koji je kvalitetno razvio Čahanoglu, pa onda Di Marco gol i onda taj fenomenalni Lautaro Martinez, tu i dalje taj Marcus Thuram koji igra sjajno i nema šta da kažem, Inter stvarno ove sezone prvi favorit za Scudetto i vidjet ćemo kako će to izgledati na samom kraju. U Bundesligi sigurno veliko iznenađenje i taj poraz Bayerna od Eintrachta iz Frankfurta, znate ovdje koliko smo puta potencirali taj Eintracht Frankfurt, čak i kad smo igrali na nekim tiketima, jer sam vidio stvarno nekim utakmicama da taj Eintracht Frankfurt posebno protiv tih kvalitetnih ekipa kao što je recimo bio Dortmund ili sada Bayern koji onako izađu visoko, ima izuzetno kvalitetnu tranziciju, te brze igrače i baš prekjuče, to jest onako maltene maksimalno iskažnjavao Bayern i nanio veliki ozbiljan problem Tuchelu koga ovako već mnogi jako izdrži do ljeta, ali već od ljeta vide nekog drugog tu trenera, pominju se tu razni treneri, prije svih Xabi Alonso i taj De Zerbi koji radi sjajno u Brightonu. Da pomenemo i našu ligu, završena je ova prva polusezona, sve čestitke za budućnost je jesenji prvak, također sve čestitke za Dečić i Dečić je također u samom vrhu i budućnost i Dečić se nalaze u polufinalu kupa. Biće to, onako se kaže, borba do samog kraja. Strahovito je bilo važno da Dečić sredi taj stadion tu zima, da može da bude, ono što se kaže, u pravom smislu domaćin, jer ipak ovo smo gledali u posljednjim kolima tu na stadionu OFK Titograda, teren je bio u katastrofalnom stanju, uslovi su bili nevjerovatni. Juče također utakmica Mornar, Sutjeska koja se prenosila na Areni, to je prosto bilo nemoguće zagledati. Novinar Arene koji je prenosio tu utakmicu u jednom momentu je čak izjavio da ne pamti da je gledao gore poluvrijeme u istoriji evropskog fudbala, ne u istoriji nego u ovoj sezoni evropskog fudbala, koliko je teren već bio u drugom poluvremenu, što se kaže, nemoguć za igru i jednostavno sama luda sreća je bila da se ta utakmica završila 0-0 i da niko nije povrijeđen, iako moramo da razmišljamo o toj infrastrukturi ili makar da ako možemo da se fokusiramo, baziramo da makar imamo 2-3 terena koja su onako s jednom izuzetnom kvalitetnom podlogom, da ne daj Bože ne bi došlo do nekih ružnih situacija, jer ipak onako čim je lošiji teren, ogromna je tu mogućnost da dođe do neke teške povrede i treba sačuvati te momke na svaki način i možda onako i taj kalendar malo zgusnuti pa možda da izbjegnemo ovaj sami decembar i ove mjesece kada je ovako gotovo nemoguće na našim terenima igrati. Parove koje sam odabrao za ovaj predstojeći dan ide Liga šampiona, evo da pomenemo onako, bit će izuzetno interesantno u Ligi šampiona, sigurno ta grupa smrti po znacima navoda koju smo već ovako najavili, bila je na granici da otpadnu i Milan i Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain se spasio posle jednog, mogu slovno kažem, diskutabilnog penala koji je Marčinjak dosudio u 97. minutu gdje je prvo došla lopta do tijela igrača Newcastle pa zatim do ruke, onako da kažem, ali pod pritiskom
i takav sudija je dosudio 11 terac i tu je Paris Saint-Germain došao od toga veoma važnog boda. Sada utakmica Dortmund-Paris Saint-Germain, Dortmund za prvo mjesto u grupi, s druge strane Paris Saint-Germain mora dođe do pobjede da bi osigurao skroz taj prolaz. Ako pobjedi, bit će čak, ja mislim, i prvi u grupi. I s druge strane utakmice između Newcastle i Milana. Milan onako udaljen sada od te druge faze Lige šampiona i sigurno ozbiljni problemi. Definitivno i ta grupa u kojoj je Manchester United i Bayern zajedno sa Copenhagen Galatasarayom, gdje smo svi očekivali da će Bayern lagano proći sa Manchester Unitedom. Dešava se nešto potpuno kontra od toga. Manchester United onako imao jednu maltene dobijenu utakmicu u Istanbulu, vodio 3-1, onda greške Onane i sve što se izdešavalo 3-3, sada je doveo sebe u jedan nezavidan položaj. Manchester United treba pobjeda protiv Bayerna i odgovara mu samo neriješeno u utakmici između Kopenhagen i Galatasaray. Ako pobjedi Kopenhagen i Galatasaray, Manchester United se neće naći u narednoj fazi Lige šampiona i vidjet ćemo, bit će veliki broj utakmica, sigurno Zvezda, Manchester City, velika šteta što u jednoj potpuno drugoj atmosferi da očekujemo utakmicu između Zvezde i Manchester City-a, da ima ta utakmica jedan, što se kaže, takmičarski naboj i rezultatski. Ovako nema, ovako igra se jedna utakmica, onako, što se kaže, skroz za prestiž, ovako bit će jedna vjerojatno sjajna atmosfera, vidjet ćemo i u kakvom sastavu će doći Manchester City, hoće li taj Haaland biti od starta, jer vidimo i juče ga nije bilo u startnoj postavi, vjerojatno i neka možda lakša povreda i vidjet ćemo sigurno kogod dođe, u kakvom god dođe sastavu Manchester City, to je nestvarna ekipa i ne treba očekivati ni malo, što se kaže, opuštanje. S druge strane Zvezda da pokuša makar onako da na neki način pokaže neko ljepše lice u Ligi šampiona, a evo sada ću dati ove parove za naredni dan. 4 para koja sam odabrao za ove predstojeće dane, to je Inter Real Sociedad. Real Sociedad prima izuzetno mali broj golova, također Inter je jedna čvrsta odbrana, tako da tu ne očekujem veliki broj golova. Utakmica velike važnosti i, što se kaže, borba za to prvo mjesto u grupi i tu bih odigrao 0-2 gola. Zatim Atletico Madrid Lazio, sigurno tu bih nagradio Atletico, posebno kod kuće. Atletico igra kvalitetan fudbal, ali Atletico Madrid Lazio jedinica. Dortmund Paris Saint-Germain, Dortmund onako u jednoj silaznoj, što se kaže, formi. Paris Saint-Germain tu pritisnut i tu očekujem da bude golova, tu bih odigrao gol u prvo poluvreme, gol u drugo. I u utakmici između Ajaxa i AEK-a, ipak bez obzira na sve probleme koje ima Ajax ove sezone, očekujem da Ajax tu kod kuće odreaguje kvalitetno i u utakmici između Ajaxa i AEK-a tu bih odigrao jedinicu.